Nakurkima. Nilikuwa ninawamisi sana. Tumezungumza jana, neno linasema ya kwamba tuvuganira Imana nuko data tuturikanishe Mungu koko uwabo umwe babiri no kuri umugabo cyangwa tumenye kanisha Imana mu mahana. Sasa nataka nizungumuze tu mtu mmoja anaitwa Caleb. Mtu ile ili tulinga usome Yoshua. Unaweza kusoma nesi kitabu cha Yoshua sura 14 mlango wa 6 na mpaka 8 na 9. Mtu anajua kusoma vizuri anisomea, alafu niongee vitu vinne vya Kalebu vilivyompa atulikanishe Mungu. Erako basanga Yoshua Igirugari. Banamugwana Girugari. Banamugwana na Kifare. Komasa. Kalebu mwene Yefuni. Kalebu mwene Yefuni. Umukenazi. Sukuma. Aramubaza ati. Anamuuliza. Nduzi icyo Uwiteka yatuvuze mu kero nawe. Tukakegera bina karema katuganula ko etwambisha. Akabibwira Mose umuntu w'Imana. Anabibwira Musa mugingi wana Kalebu. Turi Kadeshi Baruneya. Kwali nilimwira ndegwe Kadeshi Barune. Ico gihe nari maze imyaka 40. Nari botima 10. Twari tukiri Kadeshi Baruneya. Aho munda twari vyagi. Mose umugaragu w'Uwiteka. Ariko umugingi wana Kalema Musa. Antuma kuje gutata igihugu. Bananduma kugera ngo nigende perereza kaya. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabesha. Kwa Mungu nguni garuke ko kunana nanumbura kasisane noka. Ibyo nabona n'umutima buzira kubesha. Ariko bene data twajanye. Ariko ipumbafu tukagenda. Bahisha imitima y'abantu ubwoba. Yo sijaiona. Marisa. Jewe no matanye n'Uwiteka. Jewe no matanye n'Uwiteka. Imana yanje rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko uwo matanye n'Uwiteka Imana yanje rwose. Haleluya, amen. Pigia Mungu makofi niingie basi. Sebenisha. Amashi. Ni Bwana utukufu na nguvu. utukufu na nguvu. Ni Bwana, ni Bwana wa Mungu. Ni Bwana utukufu na nguvu. Kama mtu Bwana kwa uzuri wake, tetemekeni mbele zake. Upeni Bwana utukufu na nguvu. Kama mtu Bwana kwa uzuri wake, tetemekeni mbele zake wewe. Upeni Bwana utukufu na nguvu. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Oh, amina. Usifiwe Jehova. Amina kanisa. Amina. Amashiach. Oh, amina. Usifiwe Jehova. Amina. Amina. Oh, amina. Usifiwe Jehova. Kujulikanisha Mungu si kuwa watu wengi. Anaweza kuwa mmoja. Akifika mahali anajulikanisha Mungu. Anaweza kuwa kipofu. Indende. Kipofu mmoja. Siku moja alikuwa akiketi kando ya njia, aombe msaada wapitao njia hiyo.
Nimwambie wewe ujulikanishe Mungu. Mungu hataki watu wengi. Mtu mmoja ndiye Mungu anahitaji. Tapia Mungu makofi niende. Mmoja anayehitajika ni mwongee tu, ana maneno matatu makubwa. Neno la kwanza ni mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Kaishubira mohe. Anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Jambo la pili ni mtu anayo hekima kutoka mbinguni. Jambo la tatu anayetumika kwa wakati wake. Nimbu tabumvise tukure. Rusumvusha hejuru. Abarikiwa Mwenyezi Mungu. Haijalishi majaribu iligerageza sikarande kandi iligerageza ndivyotumutagara kukindu cyo kumenyekanisha Imana rimwe na rimwe bizabiza ari ukugira ngo bikwegize ukumenyekanisha Imana. Ndawundi mugabo bajanye mwisoko na Yosefu na Yesu. Abagabo babiri babishiza mu isoko. Abagane ngo akatari. Jewe nawe na bene wanyu ndimurakaja mwobojana ho bindambara itokizo. Na kumwishiza muka mwisoko. Na upeti Joseph akatulia. Baada ya kutulia kumbe sogeza aende kujulikanisha Mungu wa Israeli katika Misri. Wakati mmoja shida zetu zinatupeleka kujulikanisha Mungu mahali fulani. Ninatangaza jioni ya leo uwe mmoja katika miongoni watakaojulikanisha Mungu. Haijalishi majaribu, haijalishi shida, lakini julikanisha Mungu ijapopita katika majaribu. Ndipo mwimbaji akasema, acha tuteseke, ulimwengu tutese, watu watushimange, watu nene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumfuata kadiri tujaribiwapo, tunakuwa kiroho. Majaribu ni mtaji wa kuongeza imani, usinungunike wewe ujaribiwapo. Kumbuka safari yetu iliyoanzishwa. Icho hakikuwa tosha. Aisha no muri ubutayu kwitwa impunzi tigirabi kibazo. Ushobora kwitwa impunzi ukasha mu kindi gihugu, ariko Imana yawe ndizibu impunzi. Imana yawe ndizibu impunzi. Mungu wako hawe refugee, hawe refugee. Yano Ndamahizi Nilizina naho ni refugee, ariko Mungu wani atari refugee. Wewe kama Mungu wako yuko refugee, lakini wa Mathayo haiko refugee. Bana nakata. Fanya hivi. Inua. Sema hey. Kumbe kuingia mjela nako. Kumbe naingia kazi. Tulina kivale. Ariko nukugera ngo tumenye kanishima ana Yesu mubanyakore no mubaganda bayimene bamenye bona bakongomani. Basi wagira fungutse kandi muri rwatse Mathayo ndayumvise Imana nimuzamura ibiganza bakirisa umuntu mubwire ngo kini gihe cyawe cyo kumenyekanisha Imana. Komera Imana amashimeshi cyane. Tuteseke, ulimwengu tutese, watu komya mashini kutupa ujasiri wetu, tutaendelea. Wenye walimfitilia ni wanani ni ndugu sana, lakini kumbe Josefu ana agano ayati sasa rano yawe bagushira muri
wacha tuteseke, ulimwengu tutese, watu watushimake, watunene mabaya, hatutaogopa, ujasiri wetu unaenda. Mungu akitaka umjulikanishe mahali, ni lazima aandae tatizo zito mahali pazito. Kumbe jamaa Josefu, mbingu zimefungua password. Wamemuita Bwana Carlos, Bwana mwana ndoto. Kumbe kuitwa mwana ndoto ni bashaka bavuga ngo uri gito, ni bashaka bavuga ngo uri gito, ariko Imana yawe si gito. Umugabo baramutuse ngo nimbwa, ngahindukira areba nta muriza afite, areba nta matwi afite, yamavuga ngo abangabo batipe bavuze ko nimbwa nibombwa. Kuko umuntu umugabo tiyobwira undi ngo nimbwa. Ndakurahiriye, iyo umuntu wese ahayagenda n'Imana, abantu nibaza babimenye, mu kugenda ntibabitahura, ariko muri retu bazamenye ko dufite iki Imana. Ubu twisoko turi impunzi, tunaitwa sisi ni marefugee. Siku tutaingia Kinshasa, tuko na isi, tuko na manyumba, tuko na mabato Mtanganyika, tuko bashefu, ba directeur de cabinet. Abantu bazaza bavuga izi nizo mpunzi. Salimia ndugu yako pale, umwambie mzee tulia, wewe Mungu anakutaka uko mtu wa kujulikana. Hari umuntu ni makuru mva mwasa muri biganza murano baruguru yego ndabara rimwe kabiri gatatu twitane ikintu kigiye kikucikiye kigashaka ko kukubwira kuko utari w'agaciro ni wowe w'agaciro. Ndakurahiriye kandi mbikubwira uko Mathayo ndahanga nta muntu wo kinkanga mfite Imana rwe. Imoni kigisura canje gira ichiza ichiza izanda mugabo pastor we mchungaji nawe ni mutari mchungaji ariko wawe uri mchungaji no mwiduka uri mchungaji. Aida kawe Joseph yesha kubano ngo tumugumbire mugani wa Barundi tumuhobe nomboka uzi kukugurisha duraka ukaja muri prison duraka bakagufata ku ngufu duraka warangiza inda zikagutondagira duraka umuriro uratsene kurukiba bireke aho ngaho yema muzanibuke ntibakwibuke abona abantu arangiza ijuru rigakora kurusi nimugere muri ijuru rikora hano twibuke hakika ya Mungu ni muhezi marisho sifa za Mungu. Mungu akosa mahali, Mungu afanye nini? Mungu atukumbuke, Mungu akikukumbuka, Mungu akitukumbuka hakuna kuzuia. Akikukumbuka njia zitafunguliwa, akikukumbuka mambo yatapasuka. Ndio maana ninawaambia kama mimi nimezaliwa Bimogoboko mwenteriere kule, hadi Mungu akanikumbuka amvyo Mathayo Ndamahizi tiketi ya amvyo ina amvyo indege n'ukukima muri bako urahazi. Aha esho ndite kibuga uki umugabo muri Amerika kubera ko waje muri Amerika utambuye muje kuguteka namubwira ngo iyo ni petike ndashari Afrika ariko kondaza ramutso mwicane mubwire ngo uko turagenda unga musetse Imana ikingo yire mukomere Imana bashibeshe cyane. Imana ngizi ko hapuki ishaka gukora igitangaza kugira ngo umenye kagishiki Imana ikibazo kikubaho ikareba imyitwarire yawe birangiza ikora hejuru bana kwa minister soit de face hapa ndani kwa president. Nimeona ngombe sawa zinatoka mwa, nikaona zingine zinazifuata zenye kugona. Cha ajabu zenye zinagona zikatumia zile zenye kunenepa sana. Fara wanazungumzia tangu nibone bini
ndazindibona bino bintu. Reka nkubwire Imana izagukoresha urimo kandi ku bantu bakomeye. Ubu hariho amakampani menshi yabuze manager muri Amerika ategereje wowe. Uzibavu waba manager babuze umwizero. Babuze iki? Umunyakuru ni mtu mwenye haki tu mmoja. Kampani ya Amerika zinakusubiri. Wako natafuta mtu mwenye haki. Sukuma Tamba Joseph ni mwenye haki, ni mtu wa kiroho mwenye kima. Pete alipoingia tena mtafsiri wa ndoto alipoingia mwambia tafuta mtu mwenye anajua kufanya ekonomi mzuri kusudi muda huu wa miaka 7 ya shibe na miaka 6 ya 7 ya njaa ajue kuekonomize mzuri. Yo! Farao akasema wengine wote ni pumbavu. Mwanaume ni huyu. Mtu mwenye haki. Mtu mmoja. Mtu mmoja. Salimia wazee ya kumwambie uanze kujitayarisha. Mungu atakuinua, ni wewe mmoja utajulikanisha Mungu. Pigia Mungu makofi niendelee hapa. Tumesoma maneno ya Mungu. Kaya vitu vitano mshakaramu. Imetumika yeye ni mtasakira vitu. Shamana rakisha. Ichambere. Ngoyi yungana bimana yavuzeho neza. Akajiunga na benye Mungu aliongea yako mzuri. Ngugi amahirwe ni moti twoyangana. Referendum mumviru. Cyangwa Reverend Benjamin n'abandi mwese muri abarefe. Mubiyunge kuko amahirwe yo kuba abanyamugisha karefe ntabwo yafite. Abanyamure karamavuga bakagendaga mu gisekuru mutagonga myamba. Nubona umunyabwenge mwegera kwasuke. Nubona umunyamahirwe gendana nawe wishyira mu mahirwe. Nubona umuntu wagutanze gutuza mwegera kwakizira kugira ngo gucuruza. Nubona wakubanjirije kuyobora itorero mwegera. Ayo mahirwe n'uyafite peti. Ari umunyamahirwe. Amahirwe ngabona Isiraheli Imana yarayivuze. Aravuga toke. Ubwo Imana yavuze kuri abo bagabo yamavuga ngo nitambatana nawe. Ni mu rugendo rw'umukiza nasiganirwaho Yesu ari ndashaka kugera ikananiwe gotimane. Wegereye umuntu Imana yavuze. Wegereye umunyamahirwe. Wegereye umuntu uzura. Cyangwa wegereye umuntu wo gusigiritsira ukaburi wereke. Uzegera umuntu ufite ijambo bituruka kuma. Uzegera umunyamahirwe. Uzegera umunyabwenge. Musamwegera abantu. Nuwegera umurozi uzaba umurozi. Nugenda n'umujura ni bamufata batakuzawa. Nugenda n'umuswanya ntabwo uzagira. Ukitembera mwenye hekima utakuwa mwenye hekima. Chasi genda n'abantu batutugenge kutitu baragasi. Bakure. Mona tutuge. Nagana nyina bakabo b'Imana bakomeza aho bose barevera batwataramwe. Abangabo uzabaza amateka yacu ni mutansi uzabaza abagabo. Kumirabi mwe guki nuruze gusara uciye hagati ubwitwa gwi tugahura twese mu mutaka nashabuka ngana n'abagabo bitwa bajire b'abayumva abagabo banyobwe bakora muri minagi bakugana gusara umuntu ukora muri minagi gusa uri gito ngari bintu ngana n'abagabo bitwa bakarege abagabo bafite Imana basekuru basahungisha bataramiye Imana basingirijwe Imana tugendana nabo namo barangiza bagana n'amana rawo matenga wataramiye na senireve aramutse umuntu mwicane umubwire ngo irinda kugendana n'abantu babi wirinda kugendana n'abantu babi nimukomere Imana bashimeshije ya gutanga haleluya numvise ni mahese bakira haleluya sirama gasirima sha
kera rokoko iyo matanye n'Imana, Imana izi guheza abakubera abavugizi n'ab'Imana icyaho kugira ngo igihe runaka Imana izaba bakishijemo kizagira imbaraga. Hari umugabo witwa Mose, muvuge ngo Mose, Imana ni guheza Mose, Imana ni guha Mose, Imana ni guha Mose, uzaburaho Imana izasha. Ngasenze uyu mugoroba none Imana guheza Mose. Ndamenye ni mayufa Mose, oya niwe mugabo Imana yabwiye ngo Mungu alinena naye Musa ichoki yako kifuwe. Mungu alinena naye Musa ichoki yako kifuwe. Turamenye no kwihana utangiye guhamagara abakorari ngurabihanisha wewe reka kwihanisha no kwarive nimuza wa Kristo kiro ryose karimo kubera guparamira mwabaye bamose byara nubwo kale yageze mu gihe cyo kwiyunga na Israel akomatana n'Imana ariko ndi yazamutse igitugu ngo arafata amavuta y'ubuyobozi. Ubuyobozi n'ubwande n'ubwa Mose, ariko kubera kutamenya ko Imana yacu muri ba Mose tukabona imbaraga zo kugira ngo tuyivuganire turi mu guparamira tugasiga ba Mose warangiza tukigira ba Mose. Tengeneza mambo, tengeneza neno. Oya Reverend Benjamin yuva Hindu karabu ikintu cyagata ngo amatwi ye ndiyigeze yinjira mu kibazo ngo agire retari yo kumva Imana yavuze ku buzima. Reka ngubwire yasika pepase uzaburi kintu ariko ntukabure kumenya ijwi ry'Imana icyo yavuze ku buzima bwawe. Ntangarije abantu bose barahanga abafite Imana yabavuzeho ni muvuduke. Hariho Mose uzaza kukubwira ngo Imana niko yavuze. Ibibwire nde? Ibibwire Yeshu. Nubwo Yeshu azibagirwa ariko Kalebu we tukibagirwa, Mata tukibagirwa. Uzababwire ngo Mungu aliongea tukiwa na kivali, aliongea tukiwa Mibunda, aliongea tukiwa Uvira, aliongea tukiwa Kasai. Mungu alifanya kanini? Aliongea kasi watu waliongea. Ni Mungu aliongea. Mungu ndiye aliongea. Mungu aliongea. Amatwi yanyu yumvise ibyo Imana yavuze neza. Mose aracyahari. Hayasite kometa dofe misasi kasira pasi. Kalebu mwana wa Efu ngwagirirwa ikize tusagirirwa ikize utagize icuko uburebure ndibuvuga n'ubunini ndibuvuga no kugira inda nini ndibivuga no kuba inzobe ndibivuga n'umusatsi w'irende ndibivuga no kugira inyanya ndibivuga ariko ibivuga nibikorwa. Amen. Shakira masere amaze kubona kwegera ikize n'ubwirwa icyizere Imana ikakugira icyizere ntukagipfusha ubusa. Icyizere bahati inakuyaka ni moya bahati icyizere kiza kiba rimwe gusa rimwe barabaramura ngo ngiriwe icyizere bari umunyamahanga. Ya identite narifi identite yaje sinarikwiye kuba muri uyu muryango ariko umuntu atanye n'Imana asome sika ubwo n'amatanye n'Imana ngiriwe icyizere cyo kuja gutata igihugu. Reka mabwire hari ibihugu tugiye kwinjiramo biradutegereje. Reka nawe muri saha gira ngisiremere nimuzamure zamura cyane nimuvuza akaruru cyane
ariko impamvu Imana yatuzanye no kugira ngo tuyimenyekanishe tuturikanishe kwasi hotapama hava imasika maitasi tempo merizasyo de pasi ubu mfite invitation 18 nemeyizi gusa zeri Mungu wara umatengo muri bobo invitation amakanisa arutirya emubi Imana kubirikize nubwo baba mu gitundu inzu ya shiti gakurikize itari muri ikariroza huri nimugera muri iri barozeho nimugera mugera muri n'abana n'abuzukuruza kirutya dore n'abakabage abakobwa mu ngana batarashaka ndi bashaka itarajya ariko igitangaza kirabana nubona ubonye n'umugabo ugashaka ukabona umukwe ukabona n'umukazana nitanga nimugera mugera muri ngo birabana nimugera mutyo we nimutunga hano kuri yuwe nimutunga ubu n'ubupfubwa ibibwiriza inuwa mikono gituheze hano kama dusanga ubu nyine twese imodoka zikamaze dushorera media ikavuga ngo n'abandi babashanye ngo ni yuwe ni abashoreye ngo bose baragiye ariko bamwe bagwa muri ko kubimenya nibwo buzima ihutisha ibintu umwana we itaranira imurika hareba ibintu bitatu ngo yambutse akora ibintu bitatu icyambere ngo menya kwitegereza icyakabiri ngo menya adresse yaho bagomba kuja kuba nk'abaturije icyagatatu ngo bagaruke aravuga ngo sinobu wa mbere mu kuvuga amakuru reka uwanyu nimukora n'inka nugera mu bagabo uzavuge witonze abantu bose bazavuge nibarangiza kuvuga uvuge ngo bose runaka yavuze neza na runaka ameongea vizuri na runaka sindabona abantu bazi kuvuga ariko mbabarire mvuke igitekerezo je nari mbonye ngo bishoboshe umuyobozi natwemere ko bigenza gutya ukaza ukumva conclusion ya revera cyangwa se wagara inama akavuga umwese mwavuze ariko runaka ijambo yavuze bijyo tugendera cyangwa ndibiza bibi ndamukirizo mwicari mubwira ngo ujumenye ibyo uvuga karabo kasama hivi wanavyoviongea ni kweli lakini tena walikuwa lakini mimi nina neno langu la kuongea kadiri tulivyowaona mimi nimeona kama Bwana kitufurahi atangirira he mu bwabo bene mugi nta muntu uzubanza ubwabo bagire ishe mujakora ugatura umuraya materaniro yahandu yuno mugisha twagize igiterane gitimburana niki kikongera kigatsimburana impande zose iburasirazuba iburengerazuba iburyo n'ibumoso Imana uhamagara abantu bazi kandi ubaheze na finance ibi biterane bibi reka mabwire ibi biterane bifite ibintu bihabisenya bifite ibintu bihabisatura hari indwara ziri mu gukira hari abantu bari mu kwihana hari abantu bagana basubizwa hari abantu babasubizwa ibyabo twebwe tutobonesha amaso y'umubiri wamara kugera mu bisubizo ntugere ngo nibindi nta giterane cyo bagutya abantu bataba makanyanga abantu bataba basambana abantu bataba bataramiye Imana ya Isiraheli yo mu ijuru Imana muceceke bishoboka ayibaze kandi ibi ndari kubwi tikokwicara nubwo haba hari umurozi nawe karaciramo yoza kugira umugisha ejo bundi agahura n'urushigwa igisirimba rukamukubita igisirimba kimwe rukamwaraza akama yihana yatangaje umugoroba nimba uri hano reka ihane bihane kandi ukokera ijuru ryamukubise urusha ejo bundi azihana azihanira simbizi ashobora kwihanira imbaraga nta kibazo ongera wihane nimugera muti ni bebe nibembeleze ni bebe
nibembeleze nibebe nifikishe mbinguni salama. nibebe nibembeleze nibebe Yesu nibebe mkononi mwako niwe salama. Dunia ikinibeba itanipeleka pabaya. Nibebe bebe. Marafiki wakinibeba watanipeleka kuzimu. Yesu Bebe bebe. Yesu nipe Baba nipe nibembeleze nibebe mkononi tutawakula kama ugali. Tunatanga umutima nuombe rugira discipline uzukura mwibakure sahani moja unaipeleka msahani nyingine turuwaka wazani mbugita alicho chuma muyidivu wa uturuka mu mbavu wakati ugashira kwindi sahani ukamuceceka hari abagabo bazi gupanga ibi Imana yaguhaye kugarura ubwe ni bebe ni bebe ni bebe Obama. Isoni hano. Yoko. Nawari. Uri mvubi. Sawa. Kakiba. Muyomba. Cyangwa nyogose hari umuntu muri aho ufite mobile money azukubita Obama sirimbanye na Obama Shamas uya wende ku mobile money pale Subiza. Obama abantu batangiye kuza kureba muri service kandi uzaba umuyobozi muri Kongo uzi Amerika
bazi kwita abana amazina abandi ngo nibangorane subiza amasha kuri kumwe nawe Mungu ni wapi? Sha. Mungu mkabazame. Sha. Ona shamuri Kenya na baka. Zazana kurekeche nzizi. Nabaga muri mukaza musiga abana. Reka babwi harabandi bana hano muri Nyukongo ko baramura umugi bangana n'uyu n'abari musi y'uyu. Ariko kimuramenye ibintu. Subizamo. Tukaishi maombi. Wamama wakatuzaa wakitoka shambani. Genda umuheze ma. Esho bundi wasanga abaye umuko mu muryango wanyu byakibazo. Bana bashimesh. Nisasome. Nachaza. Uja kubibaza bibakare. Wa mu bana bakuri. Esho bundi ni minister muri Congo wa defense. Defense. Atikanchi ya. Petit Obama. Unaitwa nani? Obama. Ya president diploma ya Washington. Mutipe barasha uvukae na vukasra. Ibika musabi bona namas. Kuragara mu kwanura nukuni. Nimugera mu. Iratwaguye ndakora hiri. Reka ndangiriza muri risha. Kare boy. Kare. Kare. Babishira mu gihugu. Musabe kwisha fariki nubwo musayo ariko muri wowe ikimana yavuze ndikikafye muri wowe. Amen. Hata musame kufa lakini venye Mungu aliongea kwa maisha yako visife katika wewe kuko kitu Mungu aliongea hata babu walikufaka tukaishi agano za Mungu mpaka kizazi kwa kizazi. Aravuga ngo baheze bandi bose zagako kare baravuga ngo nasomerwa mwene yefuni Yoshua ndura mbona bashosi abamukolera isomeza nawo wayona maji musulo yona namata utakuba kendera yo mzewe mbikunya kade turi munegu ya kadeshi embarune nari gweti myaka karani nzene ni gweti gali munana netano utabati shoni wayami ulika watuza wayami horera utakuba kendera ariko reka ngubi Iliami sinari gweti. Baba. Zile nguvu nilikuwa nazo. Uraza kulifuga mukani. Ichara ko. Nimugera muri. Araza kulifuga ndani. Zamu. Nimseme haleluya. Ndio kibazo kibaye. Nimetoa discipline programu ya neno la Mungu. Kama kiongozi mchungaji. Na wali mumurongo ndio kibazo. Nimugere muri. Nimuvuge kwa ame. Bandala ya sikasho. Kama umesahau lakini masikio yangu na roho yangu yenye Mungu aliongea. Mimi sijawahi sahau. Sikiliza. Mbingu ziliongea na mbingu zilisema juu yangu ya kwamba nina urithi katika nchi. Natangazia mtu mmoja hapa, kama kuna kitu Mungu aliongea, wewe utakuwa mtu ambaye utakuwa mtetezi. Usavuganira Imana mtu, uzaipresent, uzaivuganira mugito. Simama tufanye kazi, tutangaze habari za Mwenyezi Mungu.
Hii ndio wakati wetu. Kalebu alipomaliza, Yoshua akamwambia, milimani kuko wanaki, milimani kuko waivi, milimani kuko maadui. Kamwambia msitishiki na adui. Nina neno Mungu aliongeaka. Kama ukikuwa na neno lavya, abapfura niwaza avuga ngo liwanga kugwa tigaburi mbimbi. Ukizi lavyo na huli. Nubwo urya ibishimbo bidafite amavuta. Bitwabiri Yesu. Kanu wigeze arwarana bwa. Kanu wigeze imisatsi icura bidafite n'itoma. Nokora kwima papa amazi kabiri babitogosugura. Wabikubita ukanuvuye mu butari. Mwasha mu mahombo Imana ikavuga amakuru areshe gute. None ubu nyine ni inyama none ejo ni inyama. Tegereza ko Imana izarikoma. Wagasurangeza kurya gusa gatimba n'igishobo burya basonye cyangwa igisusa bagisora n'ubu bagikasa amazi ya mbere uranira bakigusengereza gute ukamukirya neza ukamumva washitsi baraje ukamusohoka n'ipene ukabakira Imana ikamivuga amakuru ikazivuga n'ibizaba n'ibizaza amakuru nayo turabagabo kuvuganira Imana nimwakira ijambo ry'Imana. Yamukiriza umuntu umubwire ngo genda utuze hari Imana yavuze. Nubwo turi mu butayu, hata kama tunaitwa marefugee, hata kama tunaitwa watu walio acha nchi, lakini tumekuja huku kwa malengo ya Mungu. Hii tulitrasa kidogo, lakini Mwenyezi Mungu ni yule yule jana hata leo. Iyo niyo message narifite kugira ngo mugene mutuze. Jawe naratujije n'ubu ndi pose kandi ndavuganira Imana. Abantu twasanye mfite imyaka 17 muri iki gihugu cya Uganda. Diseta kibara namba magana kuri office. Ale n'umusinu. Ariko mu bagabo bagiye kugenda. Ndimo uko ndage. Ubu ni mukisi yose. Habe n'abashinwa n'abahinzi. Uko turataramana nabo. Ubu ko turataramana. Ukora kuri telefone ya urasanga nje Mathayo mu bibogo n'abahinzi. Sim n'abagasim. No. Ariko Imana yakufashije n'umuhinduka. Azataramana nabo. Reka mabwi ikindi kinyejana cyacu cyo kugira tuvuganira Imana. Nuceceka Mathayo sicecetse. Nuceceka genda komesha. Nuceceka izuri kumwe n'abaheba yivuganira. Ndakubwiye ngo nuko uri mugufi turebe bugufi. Nuko wabutarize ayo wize afite ubwiza mu buryo uharamira Imana. Imana ikavuga ngo dore